target lagi lah macam ni kan. Kita boleh klik volume ni. Kita boleh tengok lah siapa yang aktif dan sebagainya. In term of performance, okay, valuation, banyaklah information yang kita boleh nampak dekat sini lah. So, jom kita klik back balik. Apa lagi information yang kita boleh dapatkan kat sini. Tadi ada top gainers. Of course lah, bila ada gainers, mestilah ada loser kan. So, loser, kita boleh klik sini lah. You all boleh buat kajian you all sendiri lah. Mungkin you all tengah tunggu kata yang tengah buat pullback, retracement dan sebagainya. Subjek tu korang punya skill masing-masing lah. Sapura Energy, banyak lah company dekat sini, macam-macam sektor kita boleh tengok. So, apa lagi yang kita boleh tengok dekat sini? So, earning, this one is the quarter result lah. So, quarter result ni penting untuk for those yang aiming company-company yang mereka nak invest. This is upcoming company yang akan dijangka membuat quarter result, dia announce quarter result lah. So, hari ini dijangka, so this one Ewin. Esok, top glove. This one kalau you nak start now study for this counter, you all boleh tengok-tengok dekat sini lah. So, this week, so banyaklah company-company yang akan mengeluarkan quarter result. So, aku biasa gunakan this feature jugalah untuk aku nak monitor company mana yang aku nak invest duit aku, ataupun aku nak monitor this company profitable or whatever lah. So, dekat sini kita boleh buat kajian saham through the quarter result. So, future and commodities, so this one kita tak trade. Kita just trade Bursa Malaysia saja. This one forex, kalau korang berminat, bond yield. So, bond ini aku tak sentuh. Okay, ETF, Malaysian economy, GDP. Kalau korang minat dengan data-data ekonomi, korang boleh baca dekat sini lah. Okay, label, economic calendar. Okay guys, jom kita masuk lah. Kita terus masuk ke dalam tadi, Bursa Malaysia tadi. Okay, kita pergi dekat sini, most active trade stock. So, jom kita tengok dekat quotes ni kan. Okay, kita ada macam-macam tab dekat sini lah. Kita klik dekat sini, all stock. Yang ni dia akan keluarkan lah semua syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia tadi lah. Di sini kita boleh klik untuk dapatkan macam-macam lah, pricing, in term of performance, valuation, dividend, profitability, ini untung, income statement, balance sheet,